Dan il-programm qed jittella bl-għajnuna ta' ProTrade, MFCC, Logo Express u St. Albert Ironmongery. Int min int huwa produzzjoni imtella mill-istudenti tat-tielet sena tal-Baċċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-Encast. Merħba u grazzi tal-li rġajtuna għattumana għal-programm ieħor ta' Int min int. Illum ser nerġgħu niddiskutu il-mużika. Però din id-darba minn daqsxejn differenti għaliex ser niddiskutuha mill-lenti tal-artist. Ħanibdew daqsxejn ta' filmat li preparajna dwar il-pjattaformi diġitali tal-mużika. Inti tużaħ Spotify? Tużaħ? Fid-dinja diġitali li ngħixu fiha llum, għandna varjetà vasta ta' pjattaformi tal-mużika li nistgħu nużaw. Fost l-aktar pjattaformi popolari tal-mużika li jintużaw ta' spiss huma SoundCloud, iTunes u Spotify. Dawn il-pjattaformi għalkemm kollha jservu l-istess san finali, dak biex iservu bħala librerija tal-mużika ġewwa l-ispazju diġitali, l-ebda minnhom ma ġie introdott fuq is-suq għall-istess raġuni. Eżempju ta' dan huwa Spotify, fejn fl-2006 ġie introdott tal madwar id-dinja għall-ewwel darba, blan ewlieni biex jitnaqqas il-piraterija tal-mużika. Ħaġa oħra li jipprovdi Spotify huma playlists personalizzati. Inti jista' jkollok rekomandazzjonijiet skont dak li tħobb inti, tibni kollezzjonijiet ta' mużika u poddati għalik u ħafna aktar. L-idea ta' personalizzazzjoni kienet xi ħaġa kbira għal semmija biex min ma kellux il-ħin jew l-arfin biex ifittex għal mużika, l-applikazzjoni se tagħmilha hi stess. Fuq lik l-oħra hemm SoundCloud li ġie mwaqqaf fl-2007. SoundCloud jiddistingwixxi ruħu mill-pjattaformi oħra billi jaħdem bħala l-ekwivalenti tal-midja soċjali tal-mużika. Iġifieri, kull min jixtieq jista' jtella l-mużika tiegħu jew tagħha fuq il-website b'xejn. Dan jagħmlu servizz uniku li jipprovdi ċans ta' opportunità għal mużiċisti biex jiġu skopruti minn udjenza varjata b'mod ekonomiku. Bis-saħħa ta' dan, artisti żgħar kapaċi jirnexxielhom isibu suċċess internazzjonali u jibnu karriera fl-industrija. Fl-2001, Apple introduċew iTunes, bit-tir prinċipali li din isservi bħala pjattaforma esklusiva tal-mużika għal nies li jużaw l-apparat ta' Apple. Fl-istess sena, Apple ħarġu wkoll l-iPod, apparat sempliċi użar biżżejjed li jbiddel l-esperjenza ta' kif nisimgħu l-mużika llum il-ġurnata. Differenti minn applikazzjonijiet oħra, iTunes jirrikjedi li tixxi l-mużika qabel ma tkun tista' tismagħha. Sal-2012, iTunes kien iżomm l-ewwel post bħala l-iktar pjattaforma użata mill-pubbliku, sakemm inqabeż minn Spotify li għadu jżomm dan il-post sal-lum. Lura magħna flimkien mal-pjanist ta' Red Electric Alejandro. Alejandro, ħadsek l-ewwel ħaġa, apparti mill-bot mill-ġeneru ta' mużika li tipproduċu bħala Red Electric, inti personali x'tieħu gost tisma' l-iktar naf mużika klassika tal-80s, x'insibu fil-playlist tiegħek? Taħlita totali, ġifieri jaf naħseb jekk taħdem bletajiet naħseb tispiċċa tispenja xi 500 sena ta' mużika speċi. Minn kollox, ġifieri nħobb ħafna l-ġeneru tal-jazz, jogħġobni ħafna l-pop ukoll, nemmen li hemm ħafna pop tajjeb, jogħġobni l-klassiku. Iktar ma jgħaddi żmien inqas nagħti każ il-ġeneri u l-labels u iktar sort of infittex mużika li nemmen li verja tajba speċi ta' u magħmula ġenwinament mill-qalb sort of magħmula tajba, ġifieri. Il-pjattaformi diġitali tal-streaming, inti bħala songwriter, kif tħoss li għanuk minn dik il-lenti ġifieri ta' songwriter nibdew minn hemmhekk? Għenu ħafna, ġifieri għenu fis-sens li llum diska m'għadekx il-post minn fejn tirrilisja m'għadekx tagħmel differenza, ġifieri jekk meta tara l-stats illum pajjiżi ħajkollok listeners minn ovvjament fil-Kastana ħajkollok minn Malta, ma ħajkollok minn kull imkien fl-Ewropa, barra mill-Ewropa, jiġifieri bħala in terms of as a songwriter it's definitely beneficial f'dak l-aspett fis-sens li
ismek dejjem qed jidher u qed jidher ma' udjenzi differenti ħafna. Nasib għamlet iktar faċli biex tilħaq udjenzi, ġifieri fejn qabel forsi iktar faċli li target audience tiegħek tkun waħda lokali permezz tal-streaming naħseb tistgħu tilħqu issa. Ekku, ġifieri again, l-udjenzi l-lum ġurnata everyone's just a click away essentially from your song. Fl-istessin hija sikina li taqta' daqsxejn minn ġiex naħat għaliex il-medja ta' diski li jiġu uploaded fuq Spotify kuljum minn għalija xi 60,000 diska kuljum. Ġifieri Kompetizzjoni ħarxa. Dik id-diska li ħriġt inti fil-verità speċi ta' qed tikkompeti ma' dawk l-eluf kollha oħra ta' diski. Ġifieri on the one hand għandek il-benefiċċju li sort of everyone is one click away from your song, on the other hand għandek kulħadd jista' japplodja d-diski bħalek ukoll, ġifieri hemm dik. U mill-entità Red Electric, kif tħoss li jgħinukom daw il-tip ta' pjattaformi? Mill-entità Red Electric li ovvjament daw il-platforms li jagħmlu huwa li ħarġu b'sort of tools biex dak li jkun jiskopri mużika ġdida. Ġifieri għandek pereżempju, nuża Spotify bħal eżempju, għandek l-artist radio, allora jekk jien pereżempju qed nisma' band jew artist li joġobni, nista' nidħol fir-radio tiegħu u jissuġġerili mużika li tinstema' simili. Għandek il-playlists ovvjament, allura l-istess again ir-reach tikber ħafna permezz tal-playlists, illi għandek kemm il-playlists, l-editorial playlists ta' Spotify kif ukoll il-playlists li jagħmlu n-nies. Allura spiċċa li hemm tajjeb ukoll il-mużika saret ħafna iktar parti mill-ħajja tan-nies, fis-sens li dak li jkun pereżempju jagħmel playlist tal-gym pereżempju u mar il-gym u tefal headphones u qed jisma' l-mużika tiegħek waqt li qed jagħmel workout. Qabel fi żmien is-CDs jew is-CDs kien diġà teżisti, ma qabel is-CDs dal-affarijiet ma stajx tagħmel. Għamlet iktar faċli ovvjament. Mhux ħaġġor il-gramofon miegħek il-gym speċi ta' tifhem. Allura saret il-mużika saret ħafna iktar portable ukoll. Semmejt diġà xi features ta' Spotify, jekk nitkellmu fuq l-algoritm xi ħaġa li forsi daqsxejn diffiċli biex tifhimha totalment, però tħoss li b'mod ġenerali il-mużika li ħriġtu intom l-algoritm ta' Spotify għenitkom jew le? Definitely għenitna, ovvjament hemm daqsxejn ngħidlu minna tricks of the trade, ġifieri kemm ittella l-mużika frekwenti, true li ma' distributors qed titla', ġifieri ovvjament hemm ċertu affarijiet bħal record labels illi naturalment jieħdu ċertu priorità meta jiġu għal biex dak l-algoritm sort of jiffavorixxihom. Imma definitely li jena, ġifieri kif qed ngħid. Rajtu ukoll qabża fl-udjenza, ġifieri. Rajna qabża fl-udjenza kif ukoll firxa anke fil-pajjiżi, ġifieri llum il-ġurnata anke li hemm tajjeb huwa li inti tara il-linkja mal-pages l-oħra tiegħek. Allura pereżempju tidħol Instagram u tara pereżempju li żdiedlek follower mill-Arġentina pereżempju. U dan aktar li skopri iktru Spotify pereżempju. Anke radio plays rajna li żdidulna pereżempju waħda mill-aħħar singles li ħriġna ġiet ippikjata fuq ħafna radios madwar l-Ewropa. Illi 99% ġrat tru dil-biċċa xogħol eżatti effett ta' sort of dil-firxa li bdiet mill-dawn l-algorithms. Semmejna l-iktar Spotify, però kif tikkompara din il-pjattaforma ma' pjattaformi oħrajn simili, bħal pereżempju Apple Music, YouTube Music, kif tikkomparhom? Bla marit nagħti priorità lil Spotify sempliċement għax naf li l-industrija tħares ħafna li Spotify u anke l-artisti l-hemmhekk qed iħarsu l-iktar. Però bla dubju illi mhuwiex il-platform illi l-iktar li jogħġobni in terms of the streaming quality. Ġifieri darba kont provide Tidal illi huwa 1000 darba ħjar fejn jidħol streaming quality. U nemmen li Spotify Kwalità qed nitkellmu fuq il-kwalità tad-diski li hemm jew il-kwalità teknika? Audio quality. Il-kwalità teknika. Audio quality, yes. Tidal bażikament hija issue ta' compression sort of Tidal jikkompressaw ħafna inqas. L-ar huwa YouTube, l-audio joqtluh. Imma Spotify li għandu kif qedlek hemm daw it-tools li ma tajbin ħafna, ġifieri jiena ġieli nisma' diska waħda li kont naf biha u nispiċċa nisma' 20 diska wara minn artisti li qatt ma konna f'bihom, ġeneri li s-soltu ma nfittix, ġifieri minn dak l-aspett żgur li huwa l-platform l-aktar komdu u konvenjenti. Kollu grazzi għat-teknoloġija. Ekku. Il-ħabib tagħna Mark Ellen kien sejjer l-università u ltaqa' ma' xi ħadd partikolari. Ma nafx għalfejn kien sejjer l-università eżatt, però ħanraw daqsxejn ma' min iltaqa' fi triq. Mela. Fej qiegħda.
Oh, Emmy, all right. Thank you, Mark, thank you. Nalla kontent għax edha tħar. Xej. Ħafna. Xej, għalek għan ħbib. Mela, fakkarni għalfejn. Mela jirt immur, lajsiet tal-emkas, il-mosta, jek joġbu. All right. Inti għalik problema biex il-radio? Għazif, mux ovvja. Ejja minnem. Dil-ewel moħda tijaj. Grab my keys and headed for the weekend. Saw your post and I couldn't even pretend. Was so confused too, I still care. Wanted to message you, but I wouldn't dare. Don't even like a cheap perfume. And your obsessions with cars and booze. No wonder my dad never liked you. His predictions about you sorta came true. I've been hearing things about you, baby. Feels like I don't know you anymore. I wish I could feel like this, but I ain't been dead. I hate that I hate that I hate you. Hate that I hate you, boy. Ole, Banger. taf xini, nibda nitfixkel kemm il-dabar nirrepet il-kelma hate. Tisanda si koxinina. Ejli, ħana. Hemm persuna, għandek xafejt ejli min. Persuna li tobot. Mux nobot, iktar it's a question of grudge naħseb. Eżatt. U vera niprofa ma nżomx grudges, imma kultant your human side takes over, taf kif? Yes. Malti. Kurzita, I mean, inti ġej obviously from the artist side, jena ġej from the radio side, u da ġej from the artist side u kol. Eżatt. Spotify or streaming on general versus radio. Issa ovvijament għal għan jidek f'kuntesta Malta, sew għaxa jek nistaw nisu. Mela, Speċi Malta nemmen li il-radio importanti ħafna. Ġeneralment minna ti prezenta jgħid di artista Maltija u namlu għacċen, neħe, għafra da minn namlu għacċen. Eżatt. U naħseb li hija xaġa vera tajba. Plus li nemmen li l-artisti il-lum, il-ġurnata, vera they stepped up their game. Ej, di tafa, ma. Yes! Yeah! Tewdi xin jgħid bjalek sektar jien. Vera? L-ewel wahda. L-ewel wahda. I love you, but I gotta stay true. My mother's got me on my knees, I'm begging, please stop playing games. I don't know what this is, but you're doing good, just like you knew you would. You got me begging you for mercy, Why won't you believe me? You got me begging you for mercy, Why won't you believe me? I said believe me. Għawek wasan, ejwa. Thank you. Waslikaw. Xi pjaċir. For excited. Mura ġaqdin tart. Thank you ħafna, thank you. Xej, ħobsib. Grazzi, narat mela jena. See you. See you, ġmin. Drive safe. Bye. Dejjem. Nilqakom lura fl-istudio u sakemm nistennew lil Megan tasal, ħanfekom daqsxejn x'ser jiġri. Ser nilagħbu l-logħba musical interview. Eżatt wasal, se nkun qed infiem x'ser jiġri. Musical interview, ġieli smajtu biha? Le, qatt ma smajt biha. Ħanfekom daqsxejn x'ser jiġri, tajjeb. Bażikament għandna din il-bawla hawnhekk kollha mistoqsijiet ser tieħdu interns illi ittellgħu mistoqsija kull wieħed u tweġiba tagħkom ser tkun forma ta' mużika, ġifieri inti ser tkanta u inti ser iddoq tajjeb imbagħad tippruvaw taqtaw liema diska hija tweġiba tagħkom. La wasalt tard ħatibda inti, tajjeb? Fidejk. Tieħu l-bawl u tella l-ewwel mistoqsija. Tlaqna, sibni ħansaqsijena. L-aktar diska li qed tisma' riċentament. Battilek imma, ġifieri ħatarafa, waħda minn dawk. Nafa? Għax jiena u Megan nibgħu ħafna mużika xulxin. All right, So tajjeb. probably ħatarafa jekk semata. Ħankunu nafu mela jekk sematix jew le. Mela. Give it to the water.
Ma l-ewwel kienet pronta, Pronta. Mill-ewwel għax Sabiħa ħafna. Ja, diska mill-aħħar album ta' Stormzy. U kitba wkoll Jacob Collier. Hemm writer li t-tnejn nħobbu ħafna. Eżatt. Tajjeb, mela xi ħaġa komuni bejn itkom single ukoll. Ejwa. Mela, bawl in-naħa l-oħra, Ja, kun, mux ħankanta tijajin, all right. ħanamlu n-naħa l-oħra u għandkom mistoqsija kull wieħed, tajjeb? Ok. Mela, tlaqna. Diska li tfakrek fid-dar. Tafa di. Nafa. Battili. Kifet taraw u għetaw pattern. Kolla xurxin. Literalment. Okay. Imma mux tfakkarni f'din id-dar. Okay. Imma konna iġġu dar oħra. Okay. so. They say this house is haunted. Yes. Pero li tafa. U mux għetnejt id-dar kienet haunted laqas. Imma Ekkont saqsik jiena. Le, tipo li dejjem ħatarġa tmur id-dar, her childhood home u hekk għalhekk. tfhem? Tajjeb, u xisema single, Alejandra? Haunted House ta' Holly Humberstone, l-istess. Artista li vera nħobbu. U zajt linja mis-single mela li bil-fors kallu jaqta il-titlu. L-ewwel linja. Eżatti. L-ewwel diska li tiftakar tipperformja qudiem udjenza. Okay. Għanaraw li mkienet. Over the rainbow, ovvjament. U fejn kont? Kienet ġo, mela di kienet ġo konċert li meta tagħmel eżamijiet tal-mużika u ġib distinction, insomma jagħmlu kunċert speċi għal min ikun ġab distinction. U kienet l-ewwel piece li kont daqqejt. Ilu xejdan? Ilu kelli naħseb xi 10 snin. Nitkellmu 13-14 sen ilu. Ejja. Tajjeb, marra l-mistoqsija li jmiss. Mela. Alejandro ħana daqxiex mistoqsija għandu għal-Megan. Mela, diska mill-artisti jew band favoriti tiegħek. Biex il-batti li di. Okay, tajjeb. Okay. The long and winding road. Tlaqna, jek tafa, ħalli konna xejn improvtu performance. The Beatles, Eżatt, nħobhom ħafna. Mux guilty pleasure, insomma, classic, so. Eżatt. Naħseb l-aħħar mistoqsija għandna ċans għalija. Interessanti di. Diska li tfakrek fit-tfulija tiegħek. Mela, diska li tfakkarni fit-tfulija tiegħi. Okay, ħanamel di. No idea, Xi Disney song di u hekk le. Din hija t-tema ta' The Good, The Bad and the Ugly ta' Ennio Morricone. U tfakkarni fit-tfuliti għax missieri ilu bl-istess ringtone tagħha minn ma nafx meta. Allura d-dar u manke ġifieri dejjem fil-karozza kull darba jdoqlu l-mobile kollu di għandu l-mobile vera jgħajjat, allura dejjem L-għallu tajba di. Għadu bija ringtone sal-lum il-ġurnata ġviri. U bla marrit hija tema li naf. Ovvjament. Naħseb għandna ċansa l-oħra u xek il-produzzjoni tgħidu li mela morru għall-aħħar mistoqsija. Id-diska favorita tiegħek? U inti għat Libja. Tajjeb. Ejwa. For a change. Ma għanda storja wara għal xiex il-favorita tijaj. Ħan iprofaw mela l-ewwel naraw jataħiex imbagħad għajdilna xejn l-istorja warajha. Ħana millim ħan biċċa ħan ibda. Okay. Ħajqa taħħamel Ħallu għaddeja, don't worry. Like a bridge over troubled water. Tama. Of course. Kien samaħili Alejandro, un bat mort nara il-Jacob Collier, kien daqqa u mek I fell in love with it u jistismajt iktar il-meaning u xurdu jifissru bija u just I fell in love with it u. Bistajba. Jien naħseb waħda biss kanna ħażina u xek illi Megan. Lix idea. So jien nerbaħ niġile. Eżatt, inti rebbieħ tal-kompetizzjoni żgħira li kellna llum. Issa nkellmu l-papa. Kollu torta ringtone. Eżatt. U naħseb aspett ieħor tal-mużika huwa l-autotune, ma nafx hekk ġielix forsi ħdimtu bih jew esperimentajtu bih. Ħammur biex naraw daqsxejn dan il-feature qas li preparajna dwar l-autotune. ħafna nies jaħsbu li autotune huwa dik il-ħaġa li tagħmilek leħnek bħal ta' T-Pain.
Baby girl, what you doing tonight? I wanna see what you got in store. Hey, baby. Jew inkella, bħal dak ta' Chipmunks. Imma fil-verità, x'inhu autotune? Iltqajna ma' Luke Gregg, producer u mużiċist lokali bl-esperjenza f'dan is-settur. Autotune huwa a pitch correction tool żviluppat minn a software development company fi Antares. U bħal autotune hemm ukoll anki kumpaniji oħra bħal Felemini li żviluppat il-Melodyne. So jisu għad ngħidu Melodyne u autotune huma the two big names in pitch correction. X'tista' tagħmel bih? Bl-autotune inti tista' taqbad ħsejjes li għandhom pitch partikolari u taltera il-pitch tagħhom. Ovvjament l-iktar użu komuni tagħhom huwa li ikollok a vocal line ta' kantant u mill-performance ta' ċertu noti li jkun laqtu il-set vocalist. Tista' tagħmendhom biex kollhom jisom performance ta' kollha tikanta xi ħaġa differenti, sort of noti differenti. Issa jkux qed tirranġa jew tbiddel daka left up to the producer. U Luke, veru li b'autotune kapaċi tagħmel xi ħadd li mhux kapaċi jkanta? Ikanta? Downright answer, le. Imma tista' tagħmel mirakli huwa. U għalhekk x'taħsbu li għamilna? Saqsejna lil Luke jekk mhux kapaċi jagħmel mirakli fuq leħni. Sweet Caroline, pa pa pa, good times never felt so good. Okay, għek għanna noti li kanta Jake. L-ewwel chord li għanna hija G major. U suppost Jake kanta B. Il-good fejni? Good times never felt so good. Good times. Good. La biex tisamna. Ovvjament għalek għatlek tista' tagħmel mirakli ma tistax ġibu professional singer għax il-mod ta' kif jitkanta u ċertu delivery tal-kant. Dik hija iktar abbinata lejn il-persuna. Imma the notes, the pitch, jistgħu jitranġaw. U kif ġie leħni wara autotune? Caroline, pa pa pa, good times never felt so good. U minajru? Sweet Caroline, pa pa pa, good times never felt so good. U l-iktar giveaway għal sweet. Sweet Car, vis-a-vis għal Sweet Car. Dik l-iktar li tistama, da, għax, ma konċ dażek off il-bqija, imma jenajdu. Grazzi ħafna Luke, mela mill-lum tista' tibda tistenna d-demo sej fil-posta ġbin. Grazzi tal-li segwejtu int minn tal-lum, nispera li ħadtu gost maħna daqskemm aħna ħadna gost inwaslu ulkom. Grazzi lill-sponsors tagħna u ser nagħlqu il-programm tal-lum bil-mistiedna illi kellna Megan u Alejandro illi ser jagħlqu il-programm kif imiss performance illi fiha żgur mhux ser ikun hemm autotune. Sinjuri, I feel free. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla. I feel free, I can't breathe without your love, babe. Don't come out to play. I'm done with games out. You made my heart break. You couldn't even fake it. And now you're back to stay. And I just cannot take it. So done with all your lies. Even your friends can hide it. I'm going out tonight. Don't call me up, cause now I found happiness. I'm better off, I'm feeling blessed. You wanna take back what you said, but I couldn't care less. Hey, I'm good tonight, I feel free. I can't breathe without your love, babe. Don't come out to play. I'm done with games, I'm a days all night. Don't kill my vibe. Hey, when I go, when home until the sun rises, I bid you my farewell. It's either now or never, and now my mind's made up. You do you, I do better. Your lips, they pull me in. Your eyes, they push me out. Your mind is wandering. I can't keep up, and so I found happiness. I'm better off feeling
don't come out to play. I'm done with games, oh. Grazzi lil ProTrade għas-siġġijiet, St. Albert Ironmongery u MFCC għall-għajnuna fis-set. U Logo Express għal-rigali tal-mistednin.